fhano a pfa hezwi zwiṅwe zwa zwe vha zwi dodombedza sa dzi tsumbadwadze a vhona a tshi khou zwi vhona ndi ifhio thuso ine ya nga ṱavhanya a i itela hoyo ṅwana ndi ngafhi hune a tea u ya uri a wane thuso? Musi vha tshi khou vhona tsumbadwadze dzo no nga dza autism kha ṅwana, tsivhudzo ndi ya uri kha vha ye vhuongeloni ha tsini, i nga vha kiḽiniki, i nga vha i sibadela tsha tsini na havho. Hu ḓo vha na vhathu vhane vha ḓo ḓa vha vha thusa. Sevisi dzine ra vha nadzo ri vha ri na madokotela vha hone, ndi vhone vho no ḓo ṱola ṅwana vha vhona uri zwine vha khou vhona ndi zwone na, ngauri hovhu vhulwadze ndi vhulwadze vhune vhu a konḓa uri muthu muthihi a tou ri ene u khou vhu vhona uri ndi hone. Zwi amba uri riṋe ri shuma sa MDT, ri vhidza multidisciplinary team ya tshikhuwa, ine ri thusana uri ri kone u tumbula dwadze heḽi uri ndi ḽone ro sedza zwidodombedzwa zwa hone zwine ra khou vhona kha ṅwana u ya nga ha mubebi wawe. So ri na vha madokotela, ri na vha dzindevheni vha speech therapy, ri na vha psychology services, ri na vha social worker, ra dovha ra vha na vhukwamani na vha zwikolo zwo fhambananaho musi ṅwana a tshi tea ya bva tshikoloni, ngauri muthu a re na autism u ya tshila sa muṅwe na muṅwe musi o ṋewa sapoto yo teaho, zwi tshi bva kha uri autism iyi yawe ndi ifhio. Vho Mandiwana, zwi a siana avha vhana vha tshi kona u ya kha musi vha ḓi tou dzhena tshikolo tshenetshi tsha ṅwana muṅwe na muṅwe kana vha tea u isiwa kha zwikolo zwa tshipentshela? Ndi nga thoma nga uri zwi nga konadzea uri a ye kha tshikolo tshine tsha dzhena vhana vhoṱhe, zwine ra zwi vhidza mainstream. Honeha a zwi leluwi nga nṱhani ha uri i vha i tshi vha i special program ine hoyo ṅwana a tea u i wana, ngauri u vha a na zwithu zwinzhi zwine zwi vha zwi tshi pfi dzi barriers, zwine ri tea u zwi bvisa nḓilani yawe uri a kone u guda sa ṅwana muṅwe na muṅwe. Challenge khulwane ine ra vha nayo i vha ya uri hezwo zwine ra zwi vhidza environment nga tshikhuwa, environment i khou mu tendela na, vhane a khou tshila vhukati havho vha ḓo kona u tshila nayo vha mu pfesesa na. Honeha vhadededzi vho pfumbudziwa na kha u tshila na havha vhana na special program na dzi needs dzine vha ḓo dzi ṱoḓa dzi ḓo wanala afho fhethu na. Zwa ri sia ri tshi kunguwedza uri vhana avha kha vha wane tshikolo tshine vhadededzi vho trainiwa vhana vha special needs uri vha kone u vha sapotisa hani. Vho Mandiwana, hononi ṅwedzi wo tiwa sa ṅwedzi hune ha khou lavhelesiwa honovho vhulwadze ha autism, kha musi ndi vhudzise uri henengeyo hayani sa vhuongelo ha Siloam kana sa tshiṱiriki kana sa vunḓu hu na mafulo na ane a khou itiwa u tsivhudza vhathu kana vhadzulapo kana vhabebi nga ha hovhu vhulwadze ha autism? Zwine nda nga tou zwi amba ndi zwa uri vhulwadze ha autism ndi vhune kha lushaka vhu kha ḓi konḓa u vhonala na u ḓivhea na u ṱalukanyea. Zwine riṋe ra ita zwone ndi u tshimbila kha dzi kiḽiniki na misanda ya tsini ri tshi isa maṅwalo, ri tshi funza nga ha uri autism ndi mini, hu tea u itea mini, vha nga tshilisa hani na uyu muthu, ngauri tsiri u ḓo ḓi aluwa a muthu o tou raloho. Zwino ri bva ri tshi tshimbila hanefha nnḓa ri tshi vha funza nga autism, ri tshi vha vhudza na nga hune vha nga wana hone thuso hune ha vha maongeleni na dzi kiḽiniki. Kha musi ri lavhelese kha nyeletshedzo ine vha nga ifha mubebi kana mulavhelesi ane a khou tshila na ṅwana a re na autism, ndi zwifhio zwine a tea u zwi dzhiela nṱha kana u zwi ṱhangela musi a tshi khou alusa honoyo ṅwana uri na henevho a ḓi aluwa a tshile u nga sa vhaṅwe vhana a kone u functiona? Zwine zwa tea u ṱhangeliwa ndi zwa uri ri tea u pfesesa uri autism ndi mini, ra dovha ra ḓivhesa zwa uri vhana kana muthu re na autism uno ha fani na uḽa, muṅwe na muṅwe una zwine a vha a tshi khou a si nazwo vha tshi fhambana. Zwi amba uri ndi ḓivhe ane uri ndi kone u tshila na ane nda dzula naye, ndi fanela u mu ḓivha uri u khou ṱoḓa sapoto kha zwithu zwifhio, hone ndi sapoto ya hone ndi i wana gai, nda i fhisa hani. Kha vhana vhaṱuku vhana vha hone vha vha na hezwiḽani zwa u sa shavha zwithu vhunzhi havho. Zwi amba uri ri tea u kona u tshila tshi ḓivha zwa uri u wana
thikhedzo yo vha hu na muthu muhulwane tsini tshifhinga tshoṱhe ngauri ṅwana wane a tshi vhona goloi ya shavha nga gidimela kha goloi yo ḓaho a nga fara mulilo zwino zwi sala zwi khombo uri muthu hone a litshiwe a sa khou vhonala uri u gai tshifhinga tshoṱhe ndo tea dovha ri ḓivhe zwa uri a nga tshila sa muthu muṅwe na muṅwe tenda ra mu gudisa kutshilele ko ḓoweleaho ra dovha ra mu ṋea sapotho yo teaho ra dovha ra ḓivha uri musi hu na tshikolo ri songo shavha u mu isa tshikoloni ngauri muthu uyo u vha a na opportunity tsha uri a kone u vha vho muthu no ḓo kona u ḓiitela tshiṅwe na tshiṅwe a kona vho ḓishumela tenda o gudiswa kutshilele kone a ḓiḓivha a kone uri a tshi ṋewa thikhedzo na ene a vhe a ṋambesadzeye. Ro livhuwa vhukuma vho Mandiwana matsinavho vhe nda vha ndi tshi khou amba navho nga kha luṱingo ndi vho Onika Mandiwana vhane vha shumana na occupational therapy phala vhuongeloni ha Silomu he ra vha ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽa vhulwadze ha autism sa uno ṅwedzi hu tshi khou dzhielwa nṱha na u tsivhudziwa vhadzulapo nga vhulwadze honohu. Musi ri tshi khou bvela phanḓa matsina mutsireledzi wa lushaka o imiswaho mushumoni advocate Vho Busisiwe Mkhwebane vha khou gwa uri tsedzuluso dzine dza khou itiwa u vhona arali vho lugela u vha tshiduloni tshenetsho dzi mbo ḓi imisiwa nga u ṱavhanya hune vha khou shushedza u ḓo dzhia vhukando ha mulayo. Vho Mkhwebane vha khou vhilaela nga zwine vha ri vhatshimbidzi vha iyo komiti ya tsedzuluso vha khou bvela phanḓa na u thetshelesa vhuṱanzi vhone vha siho khathihi na vhaimeleli vhavho vha mulayo vha siho vha ri zwiito izwo ndi vhukhakhi ha zwa vhulamukanyi na u pfukiwa ha ndayotewa. Vha khou gwa uri zwi nga hu khou vhidziwa ṱhanzi vhone vha siho u itela u thithiedza vhuṱanzi he vha vhuṋetshedza zwi tshi kwama CR17 na SARS. Vho Mkhwebane na mudzulatshidulo wa iyo komiti ya tsedzuluso Vho Chubutile Janji vho ita na u pinelana. Advocate Mkhwebane, I see you've raised your hand. I'm going to hear you out, but I just want to explain this is a committee meeting. And people who participate in it are members only. So I wouldn't want to entertain any other person except the members. It's a committee meeting. So I just want to indicate that I see you've raised your hand. I cannot take it. You'll have to find another way if you need to communicate with the chair. It is a committee meeting. I'm only allowing members to participate in the meeting. Not members, Chairperson. I've written you an agent letter. I will look at that letter. Thank you. And it's not for you only. It's for the committee. And evidence leaders are not members. I did not give you platform. Just mute here. You're not going to repeat that. Okay. This is a meeting of the committee. I've sent you a letter. You are not a member unless you are. But the evidence leaders are not members. Just mute her. Just mute her. It's a committee meeting. You're completely out of order. And I'm not going to take that attitude from you. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedzisa kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC. Vha nḓowetshumo ya zwa vhuendela mashango fhaḽa KwaZulu Natal vha ri vho ḓo lugisela u ṱanganedza vhaendela mashango kha maḓuvha a holiday dza Paseka. Izwi zwi khou tevhela u vha na ndozwo kha iyo nḓowetshumo kha ṅwedzi wa Nyendavhusiku ṅwaha wo fhelaho nga ṅwambo wa u valiwa ha dzibishi kana fhethu ha u bambela zwo vhangiwa nga u ṱaha ha ekholi. Vhaofisiri vha vhuendela mashango vha ri vhadali vha ḓo ḓiphina vhukuma kha maḓuvha aneyo a dzi holiday. Vhaendela mashango vha tshivhalo vha khou lavhelelwa u dzhena nḓilani ya u livha fhaḽa Durban kha ano mafhelo a vhege ane a khou ḓa maḓuvha o elelwa ḓuvha ḽa u vhambiwa ha murena. Vha vhuendela mashango vunḓuni ḽa KwaZulu Natal vha ri zwa u vhivhedzela vhudzulo zwa thangelaphanḓa zwi khou sumbedza uri vhadali vhapo vha ṱoḓa u ita R500,000 na vha zwigidi zwa fuṱhanu vha dzitshakatshaka vha khou lavhelelwa vunḓuni iḽi. Vha nḓowetshumo iyi vho ṱangana na vhuleme zwifhingani zwo fhelaho zwo izwo zwa vha zwo vhangwa nga themamveledziso ino ṱahadzwaho nga miḓalo.
We had a lot of cancellations over the December and the January period, not just cancellations before people started traveling, but also cancellations whilst they were already in the hotel. And I think the fact that the beaches were closed, then it was open again, we lost a lot of consumer confidence. Now it has started picking up from the decline we had. People are now booking as we're going to the Easter. Actually, it started during Valentine's. People started booking. Now it's the Easter. We're currently fully booked until the end of July. Bafed hasa vari zovivera vudzulo zwintha ha phesente dza fusumbe hune dzi hodela afho dza kolevelela vhueni vhunzhi na vhane vha ḓo sokou bvelela vha songo ranga vha vhivhedza vhudzulo. The moment occupancy levels are reported for the weekend to be over 75% throughout the province, and a lot of places are reporting over 100% occupancy, which is fantastic. Durban is geared up for a great weekend. The beaches are all open, and we're welcoming the tourists back into KZN. Vandira mashango ava babvawo shango la Zimbabwe vako takadzwa nga chimo cha dzibichi dza Durban na zwimwe zvivakungaho. My first time to visit Durban, but I can see Durban is the best. I will always keep on coming to Durban. I feel born again as it's Easter, so everything is beautiful. As this is also my first time coming here, and I definitely like to come here every Easter holiday. Zwimiswa zwa vhuendela mashango zwi khou lavhelela u gonyela nṱha ha ikonomi musi vhaendela mashango vha tshi khou lavhelela u dzhenisa masheleni a paḓaho 730 miḽioni wa dzi randa vunḓuni iḽi. Zwino ri vha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli kha fhungo ḽa u tsela fhasi ha mutengo wa zwivhaswa masina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Enda mitengo i khou ri vhulaya nga maanḓa mani, mitengo i khou ri vhulaya arona iṅwe nḓila ine ya nga shumisiwa uri zwivhaswa zwi tse nga u ṱavhanya hu si no ro tsheka uri ndi dizili kana ndi petrolo, ngori dizili i dzulela u tsa a i gonyi, petrolo ndi yone ine ya dzula i tshi khou ya nṱha. So arona zwiṅwe zwithu zwine vha nga zwi shumisa uri petrolo i tse a vha zwi shumisa. Gonya kana u tsanyana ha mitengo ya zwivhaswa zwi khou vhavhesa nga maanḓa, zwi khou tou vhaisa riṋe ri shayaho, zwi ḓo dzula zwi khou ri shaisa u swikela. Ngani ndi tshi ralo? Ngauri u gonya hazwo zwi gonyisa tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou gonya, zwi ḓo ri lemelesa. Yo livhuwa. Nda nṋe ndi vhona uri u tsa ha petrolo nga dzi sente edzo zwiṱukuṱuku vha khou tou itela uri ṅwedzi u ḓaho vha kone u gonyisa nga tshelede i vhonalaho, ngori nṋe a thi vhoni phambano, a thi vhoni hu na tsho tsaho nga nnḓa ha gese. Hezwi zwiṅwe zwivhaswa zwi nga vho dizili vho petrolo a zwo ngo tsa hezwo zwithu, a vha itela uri vha kone u zwi gonyisa nga mutengo u vhonalaho. Ndi khomola sarela. Vhaofisiri vhavhili vha thimu ya Marumo Gallants vha tshe vho haidziwa ngei kha ḽa Libya nga ramabindu wa henefho. Muṋe wa hodela vho Ali Azaka vha khou hana u vhofholola vhaofisiri avho phanḓa ha musi vha tshi nga badeliwa masheleni ane vha ri vha khou a kolodiwa. Muofisiri wa zwa nyanḓadzamafhungo vho Rufus Matsena na vhane vha shuma na dzilafho ḽa u tsiḓulula miraḓo kha thimu yeneyi vho Dolomo zwi khou dzhia vhege mbili zwa zwino vha tshe vho haidziwa shangoni ḽeneḽo ḽine ḽa vhadebula ha dzhango ḽa Afrika. Timu ya Marumo Gallants yo fara phanḓa kha luṱo lwa dzi quarter finals dza mupatso wa tshiphuga tsha CAF Confederations. Naho zwo ralo timu i kha ḓivha na thaidzo dze ya livhana nadzo. Timu iyo ḓo ṱanga lwendo yo livha ngei kha ḽa Libya ya fhira nga kha ḽa Turkey u ṋamela bufho yo livhaho henengei u ya u tamba mutambo wa ḽiga ḽa vhuvhili. Gallants yo vha yo anganea ngei Istanbul nga murahu musi yo siwa nga bufho ḽe ya vha yo tea u ṱuwa ngalo. The challenge came when they were supposed to fly out to Benghazi, such that out of that frustration they had to engage somebody that they met, because it was not the first time that they were going to play in Benghazi. During the preliminary stage they had a game in Benghazi. Then out of their relationship that they established with the hotel owner in Benghazi,
they tried to solicit their support in securing a charter flight to Benghazi. Ngamra urengo takwange instable. Ofisi ni ya imera lino shango ngekala teki. Yodoti yo generera. Heba kef. Pati yoto ofresera mtamu huyu panda. They could not even go out of the airport, such that we had to engage our embassy in Turkey. The embassy was able to come and assist them. It's because it's either they had to spend the overnight or the whole night at the airport. Then through the assistance from the embassy, they were able to get to the hotel where they slept over. Huko farazo uri mungarama bindu wangi kala Libya. Odo zanyana timu ili mwabufo lau enda uyangi Benghazi. Unea kofi ogonyisa mitengo lukalurao. Then when they were supposed to fly back, I'm told the owner, Mr. Sillo, had to make arrangement for the payment for the chartered flight from Istanbul to Benghazi, which we are told it only lasted for about 1.5 hours to Benghazi. It's then that they realized that the agent that assisted them had inflated the prices to $35,000 upon requesting the detailed invoice. Vatimia Gallants, bodo anubadila msipacho wongusa zori, wawachikoto ubadiliswa karati, ubaka mtengo wa pukuma. Chizasiya ofisiri wavili vatimu hii, wahaedziwa. Afrika Chipembe, alitoba na ofisi ni alimelange ikala Libya. Naone tusweni ya kwa hone, ikuwa na rubange kashangola Tunisia. The team owner is not against paying, but he wanted to get a detailed invoice from the person who made those arrangements. They decided that no, they should engage the airport, the air company that was responsible for their flight. Then they realized that they Bachi this divana wanachira Mafhungo apelo pela chipinga masiari kabe yavuti.